nyakubahwa Felix Chirombo wahize ubutegetsi bwa Kigali, hari nyakubahwa Evariste General Major Ndayishimiye uhiga ubutegetsi bwa Kigali. Hano rero nifashishije turi kumwe n'umusesenguzi Bwana Pascal. Ubu butegetsi bwa Kigali kubera iki babuhiga kandi twe tubona ari ubutegetsi bwiza cyangwa se ari ubuyobozi bwiza? Tureke no kuvuga ubutegetsi, tuvuge ngo ni ubuyobozi bwiza, ariko bakoresha imvugo yitwa ngo ni ubutegetsi bwa Kigali. Ariko twe ni ubuyobozi bwiza koko, buri kimwe cyose turakibona. Bwana Pascal, witegereje neza imyaka irenze ingahe irarangiye bahiga ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kandi tukanabona ko ntabwo bahiga amacenga nk'uko bahiga Kagame. Uruhigwa cyane ni Kagame, kandi uwo banga cyane urabona ko atari macenga, ahubwo bavuga ko bafashe Kagame ngo bazaba banafashe macenga cyane. Ibi bintu kubihuza no kubyumva umuntu wese bimubereye mu rujijo, ariko turi mu mwaka bose basa naho bateganya imitego yuko hari perezida ugomba gutakaza ubutegetsi, cyangwa se bose cyangwa se umwe. Ese ibi bintu uko mbibona niko nawe ubibona? No muri komenti tubahaye ikaze. Iyi ni Imbabazi TV gatatu. Tubwire umuntu uwo ari wese uduteze ugutwi ngo ngira ngo tugiye kureba ubutegetsi bwa Kigali n'ubwa Giteka n'ubwa Kisasa, intambara yabwo uko yatangiye n'uko igiye kurangira. Wowe urabyumva ute? Yego, ni ikibazo gikomeye, ni n'ikibazo kimaze iminsi, kandi ababikurikiranira hafi bagenda bavuga ko uko byaba kose nk'uko wabivuze, hari ubutegetsi bwo mu Rwanda, ubutegetsi bwa Kongo, ubutegetsi bw'u Burundi, bamwe umwe muri bo mu mvugo nziza ni ubuyobozi. Yego, ubuyobozi umwe muri bo ashobora kuzabihomberamo byanze bikunze. Ariko kugeza ubu ntabwo twahita tuvuga ngo ninde, ngo ni mu kihe gihugu, ariko uko byaba kose ababikurikiranira hafi bagenda babigaragaza uko nguko. Bwana Pascal, ntabwo twavuga ngo ninde cyangwa ni naka, ibyo wimika kanimurane umwe n'Imana, ariko twebwe tugenekereje amagambo avugwa ava i Kisasa bavuga Kigali, tukagenekereza amagambo ava i Bujumbura azi i Kigali, tubona ko ubuyobozi bwa Kigali busa naho babushyiraho igitugu n'inkeke n'urusaku n'induru, bashaka ko ahari u Rwanda rwabapfukamira cyangwa se rwabasenga cyangwa se rwajya muri sisiteme bo bashaka. Ariko twihweje ukabona ko u Rwanda rutabikoza narwo rutabyumva. Noneho rero umuntu akibaza ngo u Rwanda rwacumuye iki? Rwaba rwaracumuye iki? Njyewe rero ukuntu mbibona, uko byaba kose baravuga ngo nta muntu ushobora kuba intungane mu bandi %100, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe njyewe mbona ko harimo n'ikibazo cy'ishyari. Icyo kintu rwose ndakibona nkanacyemeza, bitewe n'uko iyo urebye iterambere ry'u Rwanda ukareba ubushobozi aho u Rwanda ruvana, ukareba imibereho uburyo igenda ihinduka, n'iterambere uburyo riza gake gake ariko rikaba rigenda kurusha n'ibihugu bifite aho bikura, uko byaba kose ntabwo iryo shyari ryabura. Ukareba nanone imibereho y'Abanyarwanda, ukareba izi nyubako ziri i Kigali, ukareba inama zakirirwa i Kigali, ukareba ibikombe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame w'u Rwanda amaze gufata. Uko byaba kose rero ntabwo yabura abamugirira ishyari ndetse bakaba babimuhora. Njyewe nuko byumva. Ese wowe ubyumva ute? Nyine natwe dufunguye n'urubuga rw'ibitekerezo, udukurikiye cyangwa utwumva, kuko rurafunguye nyine nabo batwandikira. Ikintu nzi ni kimwe nakemeza, ni uko ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Uwo mugani urawuzi? Ndawuzi. Icya kabiri, umuntu akavuga ngo niba ari abazungu babyihishe inyuma kuduteranya cyangwa kuduconganisha, uburyo usanga Kongo ifite abazungu bayiri inyuma, u Rwanda hari abazungu baruri inyuma, u Burundi hari abazungu babiri inyuma. Kuki abazungu ari bamwe, twebwe Abanyafurika ntituba umwe, kandi ari twebwe bigiraho ingaruka? Habura iki?
habura iki kwishyira kwizana k'umunyafurika habura iki ngo kuzure tukiri aho tubwira abantu ko tugiye kujya no muri Iran intambara yatangiye wabimenye yewe ni ibitangaza bibaye muri Iran kugeza aka kanya hagabwe ibitero bigabwe na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Israeli barasa ibisasu bikomeye cyane rero hariya muri Iran. Hanyuma rero Iran nayo nk'uko yabiteguje ntabwo yisubiye ku ijambo, gahunda nuko nayo yihimura bikomeye cyane. Bamaze gutangaza ko Iran igiye guha isomo Amerika na Israeli ngo ritigeze ribaho kuva mu mateka yego naho ngaho nyine kuko ari ibirindiro bya leta zunze ubumwe za Amerika, ibirindiro by'ingabo muri Qatar, ibirindiro by'ingabo za Amerika biri muri Qatar kandi ni naho hafi ugereranyije n'ibindi bya Amerika aho biherereye kuri Iran. Niyo mpamvu rero aka kanya irimo kubyotsa umuriro, birakomeye ubona byo turi buze turabigaruka. Ariko ko mbona ko Qatar yaba itariteguye imbaraga za Iran. Oya, Qatar ntabwo yigeze yitegura kubera ko Qatar ishobora kwifata nk'ifite umufatanyabikorwa, ariko Qatar mu busanzwe urwego tuyiziho ntabwo Qatar ari Ubushinwa, nta nubwo Qatar si Uburusiya, yego Qatar si Ubudage, si Ubwongereza. Qatar iteye imbere muri bizinesi, ariko ku buryo yarinda igihugu cyayo cyose biragoye. Kandi noneho Qatar kikaba ari igihugu cy'amahoro, kikaba ari igihugu kitajya kivanga mu ntambara, dore ko n'ubundi isi yose Qatar yifata nk'umuhuza ukomeye cyane mu ntambara zitandukanye isi bamwe cyane, biragoye ko waburamo Qatar nk'umuhuza. Ariko kuri ubu rero bayendereje bitewe n'inshuti yabo ariyo Amerika. Umuntu aribaza ngo ubu amaherezo araba yahe ko Qatar bagiye kwigira umuyonga kandi izize inshuti, kuko mu masaha make ashize kuri wa gatandatu Amerika itangiye ibitero, hari ibikorwa remezo byinshi bimaze gusenyuka muri butaka bwa Qatar. Ubwo rero reka dukomeze kugira ngo n'ababibonye babonye misile ziri guca mu kirere. Niba urabona uko n'abantu bakina football imwe y'amaboko ariko volleyball bagira kuno bagenda batera kuno nko gukubita ugarura, misile ziri kuva muri Iran zijya muri Qatar, zikava muri Iran zijya muri Israel. Kandi Ubushinwa burwaye Amerika, kandi Uburusiya burwaye Amerika cyane. India irwaye Amerika, Pakistan irwaye Amerika, South Africa irwaye Amerika cyane. Cuba yo ni kure kubi, kwa Traoré ni kure kubi. Nubwo abo bose bitagaragara, utibagirwa Korea ya Ruguru, utibagirwa Korea ya Ruguru ni nk'igisebe, Amerika bishobora kurangirayo ishaka kurengera ubusugire bwa Israel, kuko muri Amerika mpamya ko Israel yayisunikirije yibwira iti niba ntacyo mukoze kuri Iran tuzahagarika ibi n'ibi, kandi Abayahudi ni umwana wa Amerika cyane. Mpamya rero ko Trump yasunikirijwe n'abajuwifi. Aba bajuwifi bahatirije Donald Trump kurwana iyi ntambara. Mu by'ukuri ngewe simvuze byinshi, ariko Trump arahubutse. Uko byaba kose arahubutse bikomeye, kubera ko n'abamwegereye muri hafi bagerageje kumubuza ariko biranga. Yemeza ko iriya ntambara agomba kuyirwana, ariko uko byaba kose amahirwe ahari nuko leta zunze ubumwe za Amerika zishobora kuba zatsinda iyi ntambara, ariko byanze bikunze nayo igomba kubihomberamo byinshi cyane, by'umwihariko igihugu cya Qatar nk'abafatanyabikorwa bayo. Nuko byumva Qatar ugomba kwayo ntacyo Amerika biyibwiye. Kandi Amerika kuba wasenya Qatar yose ukayishyira hasi n'ubundi yabyubaka, amadolari n'ayayo cyane, ibyo ntacyo bivuze. Ahubwo vuga ngo iyi ntambara nitangirira muri Iran na Amerika ikaba ifasha Israel ikanafata Qatar, ese irarangirira muri iyo zone? Hita ureba kure waguye amaso urahita ubona ibindi bihugu bigiye kwisanga muri iyi ntambara. Oya, byo niko bivuga. Abahuti muri Yemen ntibari busigare kuko bashyigikiwe na Iran. Bariya nibadasigara Pakistan ntiri busigare, ishyigikiwe na Iran, kandi bafite intwaro za nucleaire cyane. Twibukiranye neza, Vladimir Putin ntabwo ari busigare, Belarus Lukashenko ntabwo iri busigare, Abaceceniya baramanukira muri iyi ntambara cyane. Korea ya Ruguru yo ubu ngubu mpamya ko isaha n'isaha bashobora gutangaza zabo ziri kugira isaha n'isaha ushobora kumva bavuze ngo natwe twinjiye mu ntambara. Oya, none tindiganye kubwira abantu ko isaha isa no muri Amerika wakumva bari kuhana. Oya, niko bimeze. Ngaha hondi Amerika niharase kuwa mbere, irase muri Iran kuwa kabiri, iki cyumweru nikirangira ikiharase. Yego.
ukabona ibihugu nka bitatu bireruye kandi urabona yenda muri Afurika Amerika ari ukuntu iza igafata nk'igihugu ikagihonyora ibindi bigasura nk'uko bishe Kadafi bagaceceka. Nubona Irani yinjiye mu ntambara yeruye atari biriya by'ikoranabuhanga byo gupimana imbaraga kureba ko bayikanga ngo yemere ibiganiro kureba uko bayitera ubwoba ngo ikunde yumve buriya bwami bw'ubuperesi Pascal na Bibiliya irabuvuga ni ubwami bukomeye s'il-vous-plaît utagira ngo nagafu kivugwa reka ni ubwami bukomeye buriya butinagira ibirindiro bikomeye muri Irani. Ziriya mbaraga rero Butini yarababuze muri Ukraine ariko hariya Butini ntacyo ahomba muri Qatar, Butini ntacyo ahomba muri Israel. Za misile karundura mugiye kuzibona muri iki kirere ahubwo ingaruka bigiye kutugeraho nari nibagiwe mazutu esase ibitoro mu Burundi ho byari byarayangaye ubu ho bigiye guhuha. Oya byo byarangiye bigomba guhita bizamuka. Noneho twibutsa abantu ko Amerika igaba kira gitero ifite intego imwe rukumbi yo gusenya ahakorerwa za nucleaire hose bakarimbura bikarangira. Icyo kitaraba intambara ntigomba gukora. Uvuze urebye hafi Amerika ifite intego yo guhindura ubwami bw'abaperisi bumaze imyaka irenga 40. Yego. Naho biriya za nucleaire bazi ko nta nizihari. Ukuri baragufite zibaye zihari. Ntabwo ubushije baba barazisize. Noneho ikindi gihe bikavugwa ko bazisenye bakubise etaje zirimo bikarangirira aho ngo. Oya ngo barimbuye umusozi ngo indege ngo y'Amerika ihambaye ngo yaraje ngo irakubita ngo mu kuzimu mu birometero byo mu butaka hasi ngo ibisenyera hamasisubiye kugira gute kandi yarabishe kandi byararangiye kandi yarabirimo. Ni bya bindi nyine Trump abayigenda avuga yisubiraho yigarukaho ariko uko byaba kose iyi ntambara tugiye kubona imbaraga kuko mu minsi yashize wibuke ko Irani na Israel bihanganye. Irani yagerageje kunaniza ubwirinzi bwa Israel irabusandaguza kandi tubizi ko Israel ari cyo gihugu cya mbere ku isi kigira ubwirinzi buhambaye kurusha ibindi byose. Ibi rero bikaba byaragaragaje imbaraga za Iran. Akaba ariyo mpamvu ubwa Qatar bwo nako kanya kubunyuramo nako kanya. Niyo mpamvu ari nabyo bahereyeho kuko Iran ntabwo irimo irasubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iri gusubiza Qatar na Israel cyane ku birindiro mu mujyi rwose ariya muri Qatar niho ishaka gusenya kugeza aka kanya ibintu byadogeye. Bikanavugwa ko uyu umwami wa Qatar yamaze guhunga kera ari mu buvumo kure. Ntabwo ari we gusa buriya na perezida wa Iran nawe buriya ntabwo ari hafi. Yego. Ntabwo ari we gusa ngira ngo no muri Israel Netanyahu. Yego. Nawe ntabwo ari hafi. Umuntu uri hafi n'uri muri Amerika. Noneho rero hano intambara impamvu uvuga ko iyo buhindura isura mu buryo wowe wabona ko buri bwaguke. Nuko Amerika iri mu ntambara zitari munsi y'eshanu. Yego. Urumva aho hantu hose ifite abanzi kandi Amerika buno yashimuse perezida wa Venezuela. Kariya kantu nubwo abaperezida batavuze ariko Amerika yasuzuguye abaperezida cyane. Bityo kandi Amerika tarapongera ngo yarayisandaguje buno aho yagereyeho abaye nk'umuntu ufata ibintu arabivangaguza ariko navuga ngo intambara yo yatangiye. Icyo nzi cyo nuko Amerika nirangara ibisasu birajya ku mugabane wa Amerika. Oya ni ikintu gishoboka cyane. Icyo bakitegure nibarangara Korea ya ruguru, Uburusiya, China, Pakistan bararasa umurwa mukuru Washington wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi kujyayo ni ibisanzwe kuko n'ubundi isaha igeze mamenya ko kurasa ku wundi mugabane mu babihinduye n'umukino w'abana bato. Ntabwo bikiri diri ikomeye. Ni ibintu byoroshye. Bambutse igisasu kikava mu Burusiya kikajya muri Amerika ngo ni umwanya muto cyane. Nako kanya ni nko korosora ubyuka. Twigarukiye rero muri Afurika hano iwacu irishihera ku rugo. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bw'abantu batatu muri Afurika navuga ngo bwose buri mu mazi biracyaburagiramiwe ariko bwose hari abazungu basa naho babugambanira cyangwa se bafite imbaraga bashyiramo kugira ngo bahindure uko bintu babishaka. Niwitegereza ukareba neza ntabwo u Rwanda baruhumeka neza kandi ari bene wacu. Barundi ni abavandimwe ariko ubutegetsi bwa Gitega buhumeka neza Kigali.
Kisasa ni abaturanyi tutigeze tunafunga imipaka ngo habeho gufungana imipaka, ariko ubutegetsi bwa Kigali irabugeramiye. Kigali nayo ndetse wabonye ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika amaze iminsi ahanganye n'uko ibihano byavaho muri diplomasi na politike, kandi koko warabibonye bimwe byavuyeho ku bwa politike nziza, ariko biriya byose ni nk'ibyobo baba bacukuye u Rwanda rugomba gutakaramo. Uyu munsi wa none rero umuperezida w'umunyantege nke agiye kuhasiga ubuzima cyane, kandi hano bari kurwanisha amasasu, umve ko binakomeye, bakanarwanisha politike, bakanarwanisha n'amafaranga, kandi bose bagashaka abariye ni igifaransa, bagashaka inshuti. Bose bari gushakisha inshuti zabajya inyuma, ku buryo umwe aba afite abamushyigikiye n'undi abamushyigikiye, kandi agashaka abamushyigikiye, niba ari Uburundi bukavuga mutujye inyuma ariko muhirike ubutegetsi bwa Kigali, niba ari Kigali kavuga iti mutujye inyuma ariko muhirike ubutegetsi bwa Kigali, bakaba ari byo bumvikanisha Kisasa. Ni ukuvuga ngo rero urabona ko nubwo umutaka bawambika amakenga ngo ikibazo kiri muri Kongo, ariko mu buryo bweruye bahiga u Rwanda, banga u Rwanda, kandi mpamya ko kubimenya ni kimwe no kubyumva ni ikindi, ariko nk'abaturage cyangwa se bene igihugu bibi bihugu mumenye ko turi hagati yo gupfa no gukira. Isaha ku isaha, umwanya n'umwanya haba intambara cyangwa hakaba ingwano ishobora guhuza igihugu n'ikindi, cyangwa ikabihuza ari bitatu, cyangwa mukumva ngo perezida naka w'igihugu naka ibyiwe biraheze, kubera ko ubu bose ngira ngo bose ntawe usinzira, umwe acunga undi akararira undi akamenya undi. Umwe ni ya migani kera tukiragira umwe yarabwiraga undi, cyangwa ukumva umwe ari kubwira undi atuba injangwe mbimbe bashaka. N'ubu rero navuga ngo worore inkoko norora agace. Navuga rero ngo ubutegetsi bwo muri Afurika by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, urabona ko abazungu babugeze kure babusenya. Noneho rero twe nk'u Rwanda hajemo n'iri terambere, ishyari riziramo. Bwana Pasika, twerekeza ku musozo, nubuhe butumwa twasorezaho cyane jewe ubwo yenda nagarukamo, ariko jye numvikanishaga ko abantu bakwiye gucunga neza abazungu ntibadote mu mutego witwa intambara cyane. Njyewe rero ikintu mvuga cya mbere, ndagaruka ku ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse kuvuga. Yaravuze ngo abenshi ibirego iyi ntambara, akenshi ibirego ku Rwanda ni amabuye y'agaciro yibwa n'u Rwanda muri Kongo. Nicyo bagenda bavuga, mbega niyo turufu bagenda bareberaho, bagenderaho. Ariko we yarababwiye ngo ndamutse nyiba, reka wenda mbyemere da ko nyiba, ndamutse nyiba ntabwo naba ndi n'uwa 20 mu bihugu bikomeye byiba amabuye hariya muri Kongo. Yego, kuko nta banga ririmo, biriya bihugu byose bikomeye. Ibihugu nushaka ufate G20, ibihugu bikomeye cyane ku isi 20 cyangwa se G7, yego, byose ari 7 nta na kimwe waburamo. Ari ibihugu 20 bikomeye ku isi, nta na kimwe waburamo gikura amabuye hariya muri Kongo, kandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko ya Kongo. Ibyo bintu rero, iryo jambo yavuze, ubundi abantu bagakwiye kuba babireba, bakavuga ngo ese wa mugani kuki ubundi u Rwanda kuwa mbere, u Rwanda kuwa kabiri, u Rwanda kuwa gatatu, kubera iki tutareba n'abariya bana tukiri naho? Nuruhe ruganda mu Rwanda waba rukora telefone ruhaba, none se, cyangwa rukora imodoka ruhaba, cyangwa rukora indege ruhaba, ko natwe tubihaha i Burayi? Ayo mabuye aza mu Rwanda akahakora iki? Ni ikihe kintu? Ubwo urumva rero Kagame nyine we yaravuze, kandi abantu baranabyumvise n'abatabyumvise ubu barabyumva. Njye nerekeza ku musozo, twashimira abantu tubabwira ngo ibitekerezo byanyu ni inkunga ikomeye. Bajye muri komenti babiduhe, batubwire ngo ese mwebwe murabona amaherezo y'ibi bihugu bitatu byacu, amaherezo yabyo ni ayahe? Umuti ni uwuhe? Banatubwire uko babona iyi ntambara iri hariya mu burengerazuba bw'isi, ariho leta ya Amerika ihanganyemo na Irani. Batubwire, ese muri kubona Amerika iratsinda? Ese Irani iragerageza biriya bisasu hanyuma itsindura urugamba? Bajye muri komenti batubwire.
Irani batayitereranye jewe nababwira kwibutsa indi. Navuga ngo ahubwo harimo abantu bakora transition bakumva ibyo tuvuga. Navuga ngo ahubwo duhamagariye Ubuhinde, Korea ya ruguru n'ibindi bihugu bikomeye nk'Uburusiya n'Ubushinwa na Pakistan byishyire hamwe nibura bikubita Amerika, kuko Amerika ni nayo iduteje ibibazo cyane muri Nord Kivu na Sud Kivu. Kandi Amerika yigize umupolisi w'isi, noneho by'umwihariko kuri tarapo we byabaye nk'ibihubuka. Ariko reka twere gutwara iminota myinshi, n'ejo tuzabigarukaho cyangwa mu ijoro turahababereye 5 kuri 5. Amahoro y'Imana bane nawe. Tukwifurije umugoroba mwiza Bwana Pascal n'abadukurikiye, tugire weekend nziza. Murakoze cyane. Asante sana.